laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, ɗo mi fuɗɗude tande yimɓe ɓen jama jooɗi ɓe ka radio laawol kisal ɗo ɗe. Haray milan andintina yontere hande inchallah si joni yontere hande jaaɓi haray ko oustasi Souleymana Koloma woni waɗande en yewtere nden bisinillah. Haray docteur Mouhamadou Wouri ɓe artoyayi kono na octobre ɗo inchallah e novembre le 25 haray ɓe fuɗɗitanto en no wowiri noon haray jumaare sakkitorde nden haray ko le 25 novembre ɗum ɗon hawroyta inchallah haray ɓe arte ka question e ka réponse uji inchalrahman haray ko andintingol ɗum ɗon kadi haray lan profita ɗo occasion kadi ɗo mi udditan ɗo yimɓe ɓen seeɗa min hollita ɗo fi o projet ko min faala waɗɗude ka meɗen Guinée fi udditangol sonnaɓe dimmoɓe men ɓen labtani donc ɓe wawa yahude har hiɓe surri inchallah haray laawol kisal sonnaɓe hisuɓe ɓen no mari on projet ɗon haray hino jokka haray ko teddugal mum on foppu moɗon haray kala faalaɗo wallitade men e soutenide men e projet mumen faala ɗon inchallah haray otino wawi men contactude contacta sagata ɓen ka laawol kisal ma ɗum o contacta o numéro ɗo ko 0044 79 83 28 17 16 0044 79 83 28 1716 haray ko numéro on noon inchallah haray ɗo min habbi on fof moɗon e balle mon ɗen inchallah min torki Allah yo Allah wono ballo meɗen na assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email Khadija. Alaikum salam wa barakatuh. Hajja na toon. Janta alhamdulillah usari no genti on ɗon. This conference is being recorded. Our conference recording has stopped. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ustaz Haray min nani yewtere nden woni yewtere labbande famininde yo Allah on okkom baraji muɗum famina men menen kadi jentiɓe ɓen nonana men min hurtira haray landal ngal wona ko yewti e yewtere mon nden ɗo kono mi faala humpitade e bonnoɗe salligiɗin si tawi woni o perte koko nangata sonnaɓen hino taw no naati e bonnugol salligi on wana o perte o ndiyam ɓoruɗan ko heɓata sonnaɓen sa wostayi ɗum ɗon hara hino bonna mo salligi. Ino ɗo question ji ɓuri mi yiɗano yomi adorane question mo mi anda hono mo puɗɗori ko ɗugol nan Allah ta luttuɓe wowa mo no question ɗon mi andamo to hakke rasidnaji ok ina illa kamo koɓe ɗon dañi onen awa jarama barka o weltanama ko jenti ɗon question sattuɗo moddan ɗon usta tawi ko inchallah on jarama ustad Moydi yo on jarama de kanala tan liwra nden ɓe jam ko Mouhamadou Issa Sall Conakry komɓe ko Issa Sall Conakry eyo nam Cheikh Issa on banque ɗon e jam alhamdulillah miɗe wiyana on jasakumullahu khairan wa barakallahu fikum muhadara on min jentitimo haray min weltanike moƴƴa yo Allah yoɓo ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray Allah subhanahu wa taala hiwo ayna on reena on kadi ha hewtintina on e jam moƴƴere muhadara mi hewtike mo muhadara labaɗo muhadara himmuɗo haray sikki ala toon kan sonnaɓe ɓen si tawi woni ɓe moƴƴi koko karamakoɓe ɓe wi kon haray tigui tigui tagore nde moƴƴi ko fii ko kamɓe woni e jiidade kamɓe woni wondude fayɓe ɓen kadi ka nder cuuɗi ñallal ngal fof ha mawɓe ɓen hewtita jemma haray kadi no anda kan nemaji ɗin kan si tawi sonnaɓe ɓen ɓe taskitike moƴƴa haray hiɓe andi wondema no tiiɗi kaɓe ƴetta exemple ji wano nene Mariama nene annabi Isa alayhi salam wono Allah subhanahu wa taala mantiri fi makko noon wa Mariama binata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina ayeje goo kadi wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin e wano nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ɓe andanɗa hoore ma ɓe Allah subhanahu wa ta'ala jantoto fi muɗum ka nder qur'ana wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma ɗum ɗo fof ko nemaji ɓe andanɗa hoore ma Allah jomiraɗo no ɓangini ka qur'ana wondema o yejjita ɓeɗo sonnaɓe imo jantade fi maɓɓe
si tawi woni ɓe wakkili keɓe tinni keɓe dari keɓe ɗofti keɓe rewi Allah subhanahu wa taala wono hadith mo sakkitiɗon maako ɗo ida sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha riwaya go wa ata'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha sikke ala aray ɗum ɗo ko nema timmuɗo haray vraiment meɗen weltani on meɗen kurji on meɗen weltani on moƴƴa yo Allah subhanahu wa taala weltorano on ni ma ɗum weltano on ɓuri ni yafano en fati ɓe dikkinana en nawnuɓe ɓe newnana on kadi e voyage ji mon ɗi waɗana on ɗum ɗo ko montiran ɗum on zunubaji moɗon e ɓantiran ɗum on dardiaji moɗon e hewtintina on kadi e jam moƴƴere ka ɓeygureji moɗon tawtino on kadi jam moƴƴere ga e ɓuttu e deƴere e ɓuttu ɓernde haray tigi tigi o mawɗum waɗan ɗon en ɗo ko mawɗo himmuɗo haray hay goto ala mana sikkitiɗo e ko hombo wiyete oustaz Tayyibou Ba machallah meɗen wiyana on jasakumullahu hayran wa barakallahu fikum mi weltanike on fota haray Allah subhanahu wa taala weltano on ɓuri ni haray miɗe wiya on ko sadimo on ko tooli e oɗo radio laawol kisal mo andanɗa hoorema machallah ko tariqu saada ko laawol kisal e laawol malal e laawol ɓuttu e laawol deƴƴere e laawol fi Allah subhanahu wa taala haray ɓeeɗo siɓɓe meɗen kadi daraniɓe hen ha tawi oɗo radio wawi wonirde ni haray ko yon ɓeydan en ɓe du'a moƴƴa haray sukaɓe hecciɗuɓe e neniraɓe meɗen tedduɓe woni ko Allah subhanahu wa taala ɓantifir muɗum famini ɗum oɗo feere okkiɓe oɗo kutu wawgol waɗangol en sifa oɗo radio haray ko jarnugol ɓe weltanoɓe moƴƴa oustaz Tayyibou Ba meɗen weltani on moƴƴa noon haray mbeɗe wiya on ko saɗi moɗon kadi ko tooli ɗum ustad Issa Sall mi weltanike o mouradu moƴƴuru on jarama haray e sukaɓe ga radio kisal hiɗe weltaniɓe mouradu moƴƴuru mbi annduɗo mi ari Europe ga hiɓe couvri activité ji en ɗi fof Hollande nde ñanden ko menen Bruxelles ko menen partout mi waɗannoɓe Hollande ko anglais wiyata koko wiyaton ko mbayɗon anndi ko anglophone ɓe ko wiyete congratulation mi waɗannoɓe ɗum Hollande mi présenté ɓe jama on min yo jama on duwanoɓe wallahi hiɓe weltana hakka won ɗo ni ɓe sukaɓe min émission on ɗo laawol kisal ɓe jottan iwi Bruxelles ha Liége ka won ɗo ni Lancaster ha Liége ɓe woni wadde émission o mi aali waɓe sukaɓe e wakkillagol e tinnagol yo Allah yoɓɓe ko ɓe e jotti onon kadi si tawi ɗon ka laawol kisal onon usade Issa haray ko saɗi mon ko toolimo son ala toon yo jama on remarque on kisan ɓe waɗana on programme ɗo ɓuri wonde essentiel e yaayeje ɗe mi duwano memde ɗe mi memalde ko ɗe gandintin ɗon mi ɗo on jarama ko karmo koɓe tedduɓe salamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu Allah subhanahu wa taala reeno on ayna on hiwa on hewtintina on kadi e jam moƴƴere ha min wawa nafitorde on allahumma amina haray oustaz Mouhammad Julde Diallo Bagnan technologie service ɓe takko an ɗo eɓe faala salminde on assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla no faɗɗi hawrude waleykum salam wa rahmatullah eyi albarka on jarama ɗo on jarama to on jarama kadi buy meɗen yiwde meɗen nande meɗen famude mi weltanike on fota noon si e weltondira ni inchallah yetti Allah subhanahu wa taala ɓural ngal koye makko ruttoto yo tabintinge en tooɗi ko Cheikh Issa Maki ɗo ko garay ko toolimon ka radio laawol kisal to garay ko toolimon men tolni on moƴƴa haray min weltanike on min jarni on fota noon yo Allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi o ittana on hande jiɗi o addana en nafoore jiɗi o koron ko nafata on onon kadi adna e lahira allahumma amin profita ɗo toro jama o wonɓe jentade ɓen fof kala kaɓe woniri tana joni bobo gorko ɓe tanula ngalla Allah waɗmo hunjiɗo gorata Allah waɗmo fewɗo ko joni mi nodda mi holla ɗum ɗon inchallah mi profita ɗum ɗo fiyo jama o e duwano bobo inchallah alhamdulillah Allah wurnumo waɗa barke makko allahumma amin haray jarama ɓurino weltanki o min jarni o yo Allah subhanahu wa taala on yoɓon min fof min ko ɓuuri moƴƴude e joddi allahumma amin haray ko musidɗo mon Mouhammad Julde Diallo Bagnan technologie service haray toujours ko teddungal jama on programme jiɗin no woodi no heeɓintina moƴƴa e service on haray ko teddungal e maɓɓe ko tooli maɓɓe ka laawol kisale ka Bagnan technologie service e programme ji ɗin buyɗe majji joni no woni kesum haray jama on no invitade muɗum haray ko teddungal e maɓɓe ko tooli maɓɓe konon kadi min tolni on ka laawol kisal ɗo kadi moƴƴa haray yo Allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude en joddi albarka on jaram mi weltanike on haray miɗo wattiti e sookeje laawol kisal tuma kala nde hato jinnon ñam miɗo wattiti e sookeje mon ko en goto ɗe weltodirani ɗe dondirani inchallah
awa inchallah haray minen kadi mi weltanike moƴƴa haray toujours o gandina jama ɗon Banyan Technology Service on ha joni ko même numéro 664 33 06 56 tawi haray fof wiɗata ko radio ɗo haray ɗo wawi noddude on tuna inchallah numéro noon kadi awa jarama den jarama noon kadi barka boy tangum puuɗike seeɗa ɗoma jeeyi haɗa ko jarama noon kadi albarka moom mi weltanike o moodi Allah weltan on ɓuuri ni Allah hiwa on reena on ayna on aynida on e ɓey guureji mon ɗi fof hiwa radio on hiwa sitte mum ɓe ɓiɓɓe men ɓen fof meɗen sitte men ɓen fof yo Allah subahana taala hiwɓe reena ɓe haray ustad Fayibu kadi min salminiɓe ɗon meɗen salmina ɓey guure nden ɗon haray meɗe wiyanaɓe kadi ko kadi ko tooli Conakry on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu on jarama Seck Sale Seck Julde on jarama yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri moƴƴude onon kadi on jarama boy nam Oustaz Saybou onon kadi on jarama joni continuen lande ɗen ɗo haray Seck Sall ɓeɗo hiɓe tawa e adiɓe fuɗɗade men jannude darsuji ɗin ka radio Lawol Kisal ga haray ɓe wakkili moƴƴa ka radio ga kamɓe kadi e Cheikh Julde en ɓe fo maɓɓe haray kamɓe kadi ɓe weltana fo takona seeɗa e auditeur ɓe ɓen kadi fo no weltana joni milan udditande hikkiɓe ɓen ɗo inchallah. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam awa hittine ɗon seeɗa leero on wuɗɗike men. Ustaz assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Na laaton famille on fof noye jam? Ɓe jam. Yalla waɗi joddi aljanna batte yewtere nden haray miɗo mara ɗo question. Eyyi joni sonnajo suɗa waɗi hijab haray wano ɓiɗɗo koto moodi ma ni ma ɓiɗɗo yaye fayɓe ma si tawi hara hiɗa duwa mo cippinande ni saabu ka hara duwa ka cippinde haray ko ɗum ɗo wollan fayo on ni landal mon ngal min sonnajo ni suɗa cippini hijabu wano ɓiɗɗo koto moodi ma ma miñam moodi ma ɓiɗɗo yaye fayɓe ma si tawi ɗa duwa mo cippinande hijabu bon tigi on ɓennon on fof haray on tigi duwaka tippinande ɓe ninga faamugan kon tawi toon hara ko helli faaɓeta ɓe helli faama tawi noon ko payi ko yiɗo soko haray Allah ala ok aw joni on jarama ko ɗum wonno landal ngal yalla waɗi joddi aljanna allahumma amin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam joni mi udditande hikki nam assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ustaz assalamu aleykum. Assalamu wa rahmatullah. On jarama batte darsu yalla subhanahu wa ta'ala waɗa on joddi aljanna. Haray min landangal haray ko sonnaɓe ɗimmoɓe an ɗo min e landanade ɓe enni wo ko affaire fiilordu ko affaire ko ɓe fiiloto kon wo normalement ko balɗe jeɗɗi woni ko ɓe fiiloto gila heɓu ɗum kono lebbi sakkittori ɗo wano lebbi tati ma nayyi joni si ɓe woni ɓe fiilike ha timmi ñande balɗe jeegoɗen nden ñande on ɓe laaɓay few o ñande timmata balɗe jeɗɗiɗen ɓe fuɗɗito kadi joni noon hari tuma kala nde laaɓuno ɓe loototono ɗon ɓe juula wona next day yani bimmine ñande kadi ɓe fuɗɗito kadi joni wo haray ko honɗum woni on ɗuma ɗon yani ko honɗum yewtoton ɓe fii mum kono normalement nden ñande kadi si ɓe fuɗɗitike woni ha kiikiiɗe nden ñande kadi ɓe laaɓa few ñande balɗe jeetatiɗen hara ɓe fuɗɗitike juulugol kono joni watti kupude ñallal si on faami Allah ala no wonira noon andi ñalaɗe maɓɓe ɗen ino variya quoi no sansodira non kono si wayiri noon hay toujours koɓe kontu fayin ko ɗumɗa fayin ko ella maɓɓe on kono si tawi ɓe jokkodiri ɗon noon ha woni balɗe 16 on hino waɗirde sifa noon haray hannde kadi ko ɓe looto fuɗɗito dewal ngal ɗaɓɓa lekki ɓe traito hani ko noon inchallah wallahu joni haray si tawi taƴi balɗe jeegoɗen joni ɓe joni ɗiɗo lebbinayi fof wo ñande timmiti jeɗɗi fuɗɗitoto kadi nden ñande on ɓe gaynata few joni ñande balɗe jeegoɗen si taƴi yoɓe looto ɓe juula nden ñande kaaɓe accu ha bimbina ñande ɓa haray ɓe tanƴini artay ɓe accay ha bimbina ñande par ce que on andi joni haray ɓeydike ɗumaɓɓe on ɓeydike fayda ñallal gotal nam joni fiisi kuppi ɗon haysi ɓe ɗumannaki ɗo yoɓe accu ha bimbine ñande ara ɓe laaɓi few ɓe looto nde wotere effectivement noon ɓe fuɗɗito dewal ngal jarama barka Allah waɗi jetti aljanna nam ɗan udditande hikki ɓen ɗon nene Zeynab London assalamu aleykum. Wa aleykum salam assalamu aleykum ustaz. aleykum salam.
narato eyi landal angal min na ko yewitede ar son haray komi faalalanɗade wondugol wona e goɗɗo tawta hara tuma o nodduma e téléphone woma yiɗɗo wo hara ko yon yewtu fi goɗɗo hara ko noon ko yiɗɗo wo ko yewto fi yimɓe ta noon joni noon tigui faalaka hande kadi wona contact toon ɗon kono hara na innugol a taƴotomo ma haɓugol mo hiɗa wawi selude on tigui hara hayso noddima notta ko téléphone hara ko tuma yiɗɗo ɗon wotumi hiwrodiron feƴƴi on donc on ɗon ko géreteɗo na kuppugol few settude appel ji makko ɗin so fuɗɗite wolde inde goɗɗo onon naɓiron sengo go wajoroɗon mo ɗon alhaali tigi wi ɗon ɗon sa yi kaari woni bornade kaari kaari non kaari alhamdulillah rabbil alamina nene Aisha makuno la sallallahu makuno yaron ka hadis bonni ton programme haala makko kan so tawi ko ɗum tun sifa ɗum tun kanko tigi bertoto on par ce que o taway noon la o ñooɓe taw aɗa kuppugol mo relation donc gére mo quoi fuɗɗite ñoore tun naɗiron mo ka moƴƴere fuɗɗite o annda yo noon on intéressant ke ñoore welata o acca ñoore ne maɗum kuppa relation e moɗon ko nara ko kanko kuppi ngaray ko sifa noon mi yamire taw nani si tawi noon joni woni ni on tigui harani waddo goɗɗo mo ya fillitanomo wadduɗo gon hoore mum no yaani ko on tigui nodde taw on tigui landitomo kara ko on tigui selluɗo gon tigui non na yon tigui landito few on tigui ferto ɗon non on barka on jarama Allah wonno bobo ɓen waɗa barke hande hikkiɓen ɗo usata bar men min nani nane fi bobo yo Allah lanta wurnu waɗa barke makko waɗamo hunjotoɗo ɓurana joni mi udditande hikkiɓen ɗon inchallah ɓe natirɓe ɗo numéro no sakkitori ko 7065 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu komin nam ok assalamu aleykum ustade aleykum salam lammari landal ko fi o janngugol tabara min no lan humpa est ce que haɗa koye on tigui janngu si futuro on juulama ɗa wawi janngude noon ka ko be siɗa walade tun e moccitagol ngol kadi ko be tun ko siɗa walade si moccitoɗa ka siɗa faala sa juuli gueeƴe a moccitoto ɗon ko landalal ngal no ko talliti fof ne surna on si moccitagol ngol ko nde on tigui no waalo nde on tigui no waalo moccito mo juuli gueeƴe ɗin tun moccitike o hiiri ɗon so waaloy gara o moccitaki ɗon tigi accu hande no waalo neɗɗo o moccito ɗum moƴƴutanani ma noon fi janngugol tabara on ɗum no mi famali ko fi on ɗum noon mbawti ɗum fi an ɓaɓe nawo janngugol tabara on jemma haray wono moƴƴi ko ɗum ɗo noon mi landi haray si on tigi no waalade o jannga ka si on tigi iwande makka juuli futuro ma gueƴe sino wawi janngude tabara on bon wallahi min noon mi famali fi janngugol tabara on aray karmokoɓe ɓe ma kamɓe fimu ɗum ɓen haray ko ɓen contacte toon ɓe yeto ko sanga honɓe janggete ma janggataki awa jarama Allah ko mbaraji ɗi assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu aleykum salam nam mi udditaniɓe ɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 7380 assalamu aleykum komin nam ko noon ɗo min jenti on goy assalamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salam awa hittine nam mireje nala toon alhamdulillah nam usayni jenti on tan on woɗɗi e ko lanndon falalandade ɗon nga yewitaki noon eko ustage maki ɗon kon harayɓe jarama yalla yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴugol e ko fii si o tawi on tigi hino gollude ni woni hitande e joni noon hiɓe jonna on tigi wono mbuuɗi wono 2000 € ma 3000 € si ɗin ɗon kadi no tawaka jakka ɗum fala anndugol sabi Allah ala kulle hal kala buuɗɗinnoɗi heɓori wosi tawi kono dagoli woni tun buuɗɗin ko on tigi deyɗi ni saabu zakka on nangiɗi haray ɗi ittante zakka on nam o nganndi haray ka golle wano ni jooni si on tawi on tigi no gollude ɓe ɗuytanayi mo lewru kala wano 100 € ma 200 € ɓe moɓinira ɗin ɗon noon famigoyne andi mi andi question mo landi ɗon ko ok ko si tawi fu woni buuɗi a tawimo woni ko kanko jeeyi hay si tawi ko golle mi andi ko ɗum ko remisji ɗin noon quoi ka golle fami
ɗum haray ko mbuuɗi mon laaɓuɗi fof on jeyiɗi ɗi wattidete e mbuuɗi mon ɗi liman toon zakka ɗi. Ok, haray ko maɗi issane jakka. Bien sûr. Ok, fode haray on jarama albarka Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴo. Amin. Naam, ɓe hikkiɓe ɗon maketeɓe Fatimata Diallo. Assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullah. Jarama Dieng. Ala toon ustade ne jenti on ɗon. Awa. Assalamu aleykum ustad. Assalamu wa rahmatullah. Jarama de men nani waajo yo Allah lan ɗo windan on ko ɓuuri moƴƴude e joddi. Enen kadi faamina men e wawa huude kan ɗon men ɗo kon. Allahumma amin. Min kadi lande ɓiɗde mi faala landade so tawi tan on no permetta. No gotal yimɓe ɓe no ɗuuɗi ka ligne ɗuma on woɗɗike leer on woɗɗike. Anani landal angal ko fiiwano ka fii julde mi yeddondiri e goɗɗo fii townugol sae kala nde on tigi inni Allah gandugol juuɗe ɗen ɗon jarli no selli haray sella kanko wi lawo sella. Naam, townugol juuɗe ɗen tuma nde kala mo waɗa chef Allah oɗo towno juuɗe ɗen ɗum no tabiti no selli on noon e ɗum ɓuri laɓeede en noon e julde nde so ndaari deftere cheikh Mohammad Nasruddin Albani wiyetene ne sifatu salati nabi sallallahu alih w sallam mo sifi fii ɗum fof muɗum ino tabiti kono ɗum noon ko hayati salat ko juɗɗaariji julde nden noon naawigol sottigi waɗaali ɗum ɗon ara julde nden sellaade kono noon ɗum ɗon ino labaani no moƴƴi waɗugol nena sa sama no waɗira e noon no ngadi saaji ɗen no tawi awa jarama bo Allah winnotorade ɗum Allah ran ɗum ɓuri boboji din ha ɗo waɗa barke makko ɗum hindike ɗaɓura no intérêt tawa ɓe ekkitini joni mi uditande hikkiɓe ɓen ɗon inchallah. Nam, assalamu aleykum ɓe makete Fatima assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum ustaz. Waaleykum salam. O de jarama yewtere nde laaɓi fota ray ko singa mum ɓe France ɓe ngaɗe. Nam. Aray yo Allah ko jibina ɗon waɗa barke e makko e waɗa mo ɓanto dina islam. Haray landal angal ko yowodiri ko wano kadi ɓe duhiɓe sakkotoɓe wano ɓeyguli mum ɗin tiggagol ma wano tarugol ma ɓoynagol coñci islam haray kon no wasi ɗon ɓen ɗon kadi. Ko si Allah subhanahu wa ta'ala keeki ka bawgal mum ko yurmede mum artitimo sonnaade yiɗuɗo yettugol coñci l'islam ɗum ma ko ɓurnagol waɗaniɗa e ko an ha o moye ko tarugol hay ko yo hammino yetta Allah subhanahu wa ta'ala sakkagol mo Allah ranguirtamo si peewa par ce que ɗo rewɓe ɓen Allah nan ɗon no halfini men mana hippugol kono wona tan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ɓernde hoore ɗo ngarɗon ɓeygureji mon yiite ɗonngal makko kanko ngal ko duwano watte ɓen noon ɓen makko kadi wattidike o wattete o yettu Allah koko duwano wadde o e wattidi on woɓɓe sakkotoɓe ɗum ɗon ɓen ara ɓen ɗon miɗo wattiyoɓe ɓe hulu Allah subhanahu wa ta'ala ɓe acca ɗum prasa ɓeyguri maɓɓe ɗin e ko moƴƴi ko ɓe tawri ɓe mum kon e muɗum ɓe yetta Allah subhanahu wa ta'ala ma so tawi noon ɓe waɗa ɗum ɗon hara ɓe kilike jikku firawnaaro ɗum no hasisi ɓe sansani jikku kamɓe naɓɓoyde ka firawna naɓɓoyte ɗon salam wallahu ala hay on ti eyo lawide kuppi e si tawi noon hara e on tigi noon joni sattodiri e ɗum ɗon e moodi mum tawde kañum Allah yiɗini ɗum o jokkiri on haray o yeddi moodi makko ɗin ɗon no tawa ka yeddugol moodi muɗum ka haray ɗon on tigi ala probléme on tigi ala probléme o yettaki moodi makko nam ɓayi woɓɓe goo dallinoray tun kañum ko yon tigi ɗiggamɓe donc pijji gon ton hara ɓe sakkotoma e muɗum haray ko andugol ɓay haray wiyama aljanna on tin ko ley koyɗe maɓɓe haray ɓuyɓe ɓen ko ɗum ɗon dallinorta e acca ɗon sharia duwa ɗon haray ko ɗum addi yomi lando joni on jarama yo Allah yoɓu ko ɓuuri e moƴƴude haray meɗen salmina ɓeygore nde assalamu aleykum
haray mi udditani ɓe numéro mum sakkitori ɗo 49 38 assalamu aleykum. Waleykum salam wa jeytan ala toon jantum Usaye no jenti on ɗo. salamu aleykum Sasi. Waleykum salam wa rahmatullah. ɓengoran toon no jam Ime jam. aray ɗin kadi normal ɗo landal wona mi joni ɓe worɓe wonɓe ka leyɗe ga aray ɓe jombi ɓe nguuli ɗiɗi goɗɗo goo ara on ɗo ɓeni ko officiel goɗɗo goo ɓe yaha wona ka commune ɓe nawɗon honno ko jaatigi maɓɓe est ce que haray julɗo no doit wadde ɗum ɗon ka ko noray ko ɗum ɗon woni landal angal hara ɓe nawya ko jaatigi maɓɓe o ya ɓeyna ko ɓeygu maɓɓe hara no oɗa kadi no heɓude ɗon ɓiɓɓe hara ko oɗa mo ɓeyni ko ɓe jombidiri ko ngo jonata piiji makko ko ngo hawti ade rese oɗa fayda hara ko piyoni tun ɓay hara kanko mo heɓande hoore makko est ce que haray ɗum ɗon noon hino duwa julɗo yo waɗu ɗum ɗon ka honno way gaaɓe wata déclaré de rewɓe ɗiɗo ka haray ko ɗum waji ɗon worɗo ɗen kadi e ɗum ɗon ɓe wonɓe wadde ɗum ɗon nanda toon ala kulli haal nda sari al islam mum kañum no jaɓi yo gorko jombo ha rewɓe nayo joni noon ɗe leyɗe al yahuda e annasarate Allah moƴƴini fi mum tan mi wolu ko wona ɗum ɗon sago ɓe nanganmi ɗo dariɓe wi wondema gorko ko gooto pette jombata donc fi no wawirto wonirde ga wonda e ɓeyguli mon ɗi gon nayo e maɗum on ɗiɗo kam ɓeyguli mon on ɗiɗo haray sifa on ngal haali ɗon fi ɓay ko fiiyoɓe wondu rewgal ngal kan no annda oɗa ko ɓeygu makko kono ɓayno si on tigi ari wi'i ko miɗo mari rewɓe ɗiɗo hino ɗo sare maɓɓe on jaɓa créanayɓe probléme min komi torotoɓe tun koyeɓe fonnu rewɓe ɓen kamɓe ha gasa ɓay haray piiji ko arata kon fof intérêt hoy koɓe kapi kamɓe ɓeygol ɗin e ɓiɓɓe ɓen e moddi bon kon ko inde oɗa arata kanka de huula Allah subahana taala o andana kanko tun jeeyi sendode e hoore sutra e hoore teddungal ay ko ɗum mi yandiri ɓe ɗuɗɗina safrullah wallahu ala wa alam allahumma amin haray wata sonnaji on seyɗin mbi ko waɗa waɗana adresse on kon ɗum kono ɓe wonira sina ɗum finance taw seyɗi yo ɓe yawɓe déclara ɓe halɓe ya mo mar rewɓe ɗiɗo ɗon anndi ɗon e ɓurti moƴƴude Allah faabo kono oɗa e huɗu tun Allah subahana taala o annda ko fino ɓe wonira waɗi si waɗa e makko o nunɗa e sendore nden o hula Allah hara o bunganade o ya o towni to e ɗum nanno ɓayno nden o reɓɓen taktikti mum ɓe huɓɓugol yiite Allah subahana taala no wonjini on ɗum wallahu ala wa alam nam awa nene Isata assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ok awa joni mi inni e ko yowiti e resindirɓe joni ƴettiniron duuɓi heewɗi haray ɗo wondi ɓiɓɓe mon ɓen janɗi e donc ara noon ha joni ka duuɓi sakkitori ga giggol ngol iwa hakkundeji moɗon kono hara iɗa ami ɗumannagol ɓiɓɓe ma ɓen tigi tigi on e wona ɗon ha komi faala humpitade hara iɗa tanjiniɗa rewde Allah iɗa waɗude ko duwaɗa kon e kono wano fija jala no mirano yontigi fijir e modi muɗum hara ɗum ɗon ala wadde joni hara miɗo landi ɗon ko rewata Allah kon ɗum ɗon hara Allah jaɓay ka haray ɗa o ñaade ko ɗum faala landade ko an sonna joom ɓerde mum de giwi e moodi ma ka ko moodi ma ɓirde e mum ɗin giwe ma ka kon ɗiɗo noon ɓerde huccondiri ɗon no miiri situation ɗum noon laywa si kon ɗiɗo noon no ɓe hucci an ay tike yewtuɗoyallala ɗon joni ko moƴƴintingol andi dewgal ngal no duuɓi ɗin towirta noon no ɓiɓɓe probléme ji consommation tan ɗuman noon voilà komi wiwna haray si yewti noon ko giggol ngol ɗuytoto kon ɗum no annda no tabiti kono koyo teddodire tun accindiran e jeerodiran hara debbo ko satti o ko satti fii giggol ngol ɗuytiki hara salanaki moodi makko mbaldima kala ko moodi makko landimo ɓe ko heɓata feere kon nam assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 58 61 assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh oustaz en ala toon oustaz salam allo assalamu aleykum oustaz abinani sikkilimaɓe on kadi waaleykum salam wa rahmatullah awa ina yewtore nde labama yo Allah lan ɗon windamo mbaraji ɗi waɗa men nani jaɓi
Allah wurno bobo jibinaɗo waɗamo barki waɗamo ɓantayɗo la dina al islam. Allahumma amin. Question an on ko fii goɗɗo siɗɗam moni landanade wontirɗo kamen laggine donc mo jomba wano yimɓe inneteɓen toon wano ko saykuɓe nima shérif ɓe ɗon andino kamen hara hiɓe teddinira ha ka dina joni ɓay ari avant rewɓe janggata ko tiiɗi sina fayda beri juulirɗi ɗi donc miɗo encourage demo noon yo janngu kanko kadi yo yaw o jannga o nilanno wo moodi makko wi'imo so janngoyay wona do ka ɗumaɓen ka oustas ɓe donc innimo min mi annda ko on ɓe woni oustas ɓe kon ɗum woni différence bon joni noon noon et question an kon ɗum ono wasiidon e ɗum ɗon so tawi woni moodi on tigi innimo ta yahu janngoya si sa jooɗi ko ya jooɗo deƴƴinoɗa ɗon ɗoftoɗa ka ko on no ɗon haray koye moodi makko honno addanmo jannomo suudu kono wawata sellude moodi makko jannatamo diina kan o addata ko jannamo diina kan o yahata o janngoya wawatama sirde noon hay kanko sonna jonko yo heɗo famɗa moodi makko ɓe ɗumanno par ce que wona gandal moodi makko ngal e teddungal moodi makko ngal wawatamo nadde aljanna kanko o janngade o feewi o rewi Allah awa tum a faami ke yoni ɗo mi wolay tun hay so jabbaki ko jajan inneteɗo rabiyatu koleya mi annda so ɗon annditimo o kurabe o innila ñande miɗo anndi nena raabi ko nena raabi o innila ñande ko jajan o inni o ñande mi nani hitomo wo yo mi innu mo yetta gasi yottike inchallah ko ɓen noon ko yummamen tigi noon nena raabi ya ko ɗum o yettira awa gasi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Naam, makateɓe Mariam. Assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah. Haray hande na kamɓe ko moodi maɓɓe jogii téléphone o. Ok, naam. maɓɓe commence landano ɓe tawde sa'i koɗen hari ɓe yeyno sa'i maɓɓe. No wawi ittude micro on taw keno notitade. Ok, joni haray mi alanande kono mi itti ɓen tigi maaki haray sa'i goye ɓe yeyno sa'i maɓɓe on jokkodiri ha to waɗa taƴa hande fuɗɗito janngo jokkodira ɗon ha taƴa kadi ono balɗe ɗiɗi continue kadi woni ɗon wano lebbi tati e on lebbi tati fof hari ɓe ala juulude joni noon ɓe nani woɓɓe inni ko duwa fillitade julde nde woɓɓe inni ɓe duwa ka fillitade ko ɓe tiido e naafiino joni haray ko ngal landugal ɗon nde ɓe landi ɗon joni haray ɓen ɗon ko minnaɓe bi jokkodiral ngal fuɗɗi yoɓe ndaar ɗon ɓe miikito ha ɓe anda ko ha honde toma wonno balɗe sappo e si ɓe andi ɗon hande kadi haray ko ɗon no ɓe duwano lootade ɓe continue a julde nden joni bagutuji hikkirɗe yeeso ɗon ɗin fof ɓe yoɓitay ɗi na ɗum noon rewi ha haade ko ɗuɗɗingol naafiilo ko wertindinoɗo e julde waɗi duuɓi busu juuti ko ɗum noon karama ko ɓe goowi kono ɓeɗo lebbi tati ɗum no karkilo yoɓo. Waaleykum salam wa rahmatullah. Nala toon? Janta alhamdulillah Saye. Nala to ɗon e jam. Allah Ustaz Tayyib kayfa halukum? Nala e moɗon? Alhamdulillah miɗo e jam komɓe. Ousmane Ba Libreville. Tena wala toon? Eyi ɗon e jam. Alhamdulillah bi khayre onon de wondaɓe no e jam? Hiɓe jam. Ɓe ngureji ɗin? Hiɓe jam Saat. هذه جنبولك عليه بيقول من ده اللي يوم مناتب جزاكم الله خير. نعم. اسمه كجون من اللي تيون كوب. عثمان بنام. من اللي شيخ عثمان Libreville.
na la mo hino jambe ngureji ni be musa higen Allah ni hum pon be hay kam mi lutti on kon Allah hodde wallahi luto ndirde min kadi seeda ni mi ari kam se talen no ben ni do riwi don to ni won etti no fa yen tindo kon tay Allah hoddiral feppondiri kadi tay mi ari ga ay ton gaddo no ma sha Allah na Allah to be ngureji ni be jam ustaz inshallah dem be jonna numéro mbare ben landa tame bulo ko be yotaji ha lan denga sa inshallah inshallah ella ran jonna numéro an imo on quoi hadi mi jonna mo don jonno numéro an sifa dum tay chaque seconde ko appel si Allah lan no jabi inshallah ben non ko nabidabe am mojja be weldi mojja Cheikhul Suman inshallah karam ko be min tedduɓe kadi gasiyo inshallah haray bon haray ma weltanama murad moƴƴuɗo haray kadi ko teddungal jama on tabeji to information jano jonnaɗo conférence modanaɗo mo dowaɗe wadde liége ɗo ɗen janggo e 14h hay siɓɓe men ɓen kala kaɓe woni e nder aduna lawtirtimano wonɓe nder ko fop no noddita conférence o ko moɗanaɗo e teddungal maɓɓe inchallah jama fof weltanama inchallah torki Allah yalla yogu en ko moƴƴude jotti annayi koni gon kon asika en jokkugol ɗum ndemo jettata o jetta en e hono allahumma rabbi salli ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam non do yo sade ngentane mi artu hedagol hande inshallah subhanakallahumma bihamdika usad don morandu wattama e sokke jamon no usad دعاء نوفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا إن شاء الله نعم ما ينام teddungal mo fi bobo nani ko do an bobo بارك الله لك في الموهوب لك إن شاء الله آمين 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 جزاكم الله خير نعم اللهم آمين نبدأ كأي موسى إن شاء الله جزاكم الله خير نعم on jarama albarka bo yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude o sankay bono kadi min weltanike on torki Allah yalla onon ɗon weltanon onon kadi haray ɗo min toujours min ardi ɗo ka radio kadi bisimillah haray min weltanike on fota ko wona seeɗa haray min salmini ɓingude mon nden fof joni min acci toon photo ɗon ɓayla bimbi hari ɗon Bruxelles min weltike noon fota ko wona seeɗa haray min inni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal